Ibwega muridiri wa Meru TV ugoro bungi buthongi buratwe na mbere kwa tukirikanaga gakire Nteto cia Meru TV ugoro nkirigira atima kurakunde uthiite na mbere kuraithira uri tuyaku nethiritwo yagirite na nethiritwo yimbiritwo ni thari mubio mwene Nyamurungu na gitio kinene mbetigen ko watogeni kire metha yetu ya Nteto kareka gita ka Meru TV ugoro kawithira ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi tuachiamberia kagitani gaka Gatuambirie na ntugo inkai yake nyuma ya kauga ka mungana wa mamilioni kuina mbere kuga kia wanara ke wandani kia kananara ke wandani ya ke gochwa tigani history ne ontuburende bwethetwe arimi bakina mbere kwa bakebu mageria na kuona niria korea kwa no kwa kuma no shonkoni bwa bwethetwe bokethithwa na mbere bakigo shonkoni bobo bwethetwe bokethithagwa na tongo rende bwethetwe bakenda bothi na mbere kwa bokiruthikaga na mpoi Adams Muturi wa The Ranger no utuambiri na riboti ya tukuinka inyuma ya kawaka mamilioni ya mbecha kuyo faktura kiocho gishigo mbunge ke Chicken East wamba bwatire watchman auraing ntukwirwari arimi babuthiti muchameno ndisisi omwero wa Chicken Central Jack Chanorienye amona ACC Stephen Ogola arari mbaba mbicha kwithira bakionania kuria kwaniroko ni rochukoni wamba bobwithirite bugite tunambere tabuthi osunguzi butabwithire bonde na atwaninga report na ala kwa ndizi kwa ofisi ya OCS kuombe na ndizi yayo ya kinyewo para diamante onde ya bendete atwaninga report nyo ningi nikenda Nteto echunguzwa nikuringa report na tutakwenda kuandika statement no tuetere ripoti hii ya. Ndio sababu niko na ushuni mwingi kwa sababu hao wakulima walinituma ili nichunge vitu vyao wapate utairi. Katika mabarabara zetu kuna rounding block zinakaa kwa njia kutoka asubuhi mpaka usiku. Hizo rounding block zinakuwa na officers wa county government. Ngari ikiwa inabeba mahindi inaandikwa mara moja ile namba ya ngari na ile kitu ambalo imebeba. Nataka kusema nini bwana DCC? Ni kama hii investigation haiendelee vizuri. Kwa sababu wangekuwa wameangalia zile road blocks ziko kwa njia na wao sasa wamepata msaada ya kuwasaidia ili waweze kujua ni ngari gani ilipita na kahawa na ni watu gani walipita saa 8 usiku ama saa 6 za usiku. Nekumaniana mwande yo mabisa bokaria aranande arimi bachititie kumba kwitha kiuke mwerekero wa Meru na wicha kithirine amona kura ngondu kuchwa kioto na njira ya ontwire bom Meru kire family ya mututigere watchman rombere kwitha ikere factory amona murimi orombere kwithira ka wakakika kiwa ntukuyu no Nteto kuria mwili akora bado to atenda vieto na ngondu na toka ya kinyake dhirito aeta na ichara vyonde toka arabio vya Meru wande bia ntuko to atangatu tuko tipo atweza keje ruare toka za tuna ruande. Kama maneno hii kama hii imetendeka na muambia sasa mfuate. Mimi kama Kiboza I am now just telling you fuateni hii maneno tuone kawa ilibiwa na muna gani, nani aliiba, nani aliua yule watchman. Sasa kulingana na desturi na mila ya Mkimeru, mambo ya kondoo hiyo tutakata ama ifanywe vile tumesema ifanywe. Hiyo utupe siku ama wataingia huko wakwambie tutafuatilia namna hiyo. Lakini kusema kweli kahawa yetu kuna sheria huko. Kuna watchman amewekwa huko. Mwingine aliuliwa hapa. Huyu hakwenda kufanya ripoti huko. Tukiwa na wakili wa society aweza kufuatilia mambo hayo kwa kindani kabisa. Ya kabubutani MC wa Kigojo Stephen Akule amona arungamiri bobisi ya mubungu wa Chicken East mporo buri kinyabobona ni ite kuria kwaniroko ni urochunkoni bwithirite bugite tunambere bakenda mabisa bokarinde na Chicken Central kumba kwithira gitithina mpo chunkoni na kwithira bakireta mokuna ntombe kwithira bagitithina mbere karikari. Tabu ile kubwa sana ni investigation ama uchunguzi. Tumeambiwa hakuna kesi inafaulu hapa Kigochwa. Hata ikipelekwa kwa OCS haifaulu.
bantu bara bawaterwa ndio ibaikirwe kotini, lakini te kotini kuthitangwa na ntutukirwa kithia bathitangirwe tukirwa kithia kaua ikonekanire kana ibawatirwe kana kwiriki yonekana. Bwana Yesu asifiwe. Burero kithia kwiriki yonekana kwa unaende wikwa kura baikirwe kotini, kupelekwa kotini, walienda kuwekewa withholding charges. Koti iruhusu polisi warudishwe custody ndio uchunguzi iendelee wakiwa kwa polisi. Lakini watu wa Kigucho wanataka kumwambia ya kwamba saa hii tukitoka hapa, Mheshimiwa Mpuru ni lazima ajue kile ambacho umesema. Tebo loya Nteto no mwanka mwere burabo uwa no ntuambere kirake na bata imvikire burabo kwa hata na viongozi benu kaenda mumenya vya sawa sawa na yote kuthikirira na no mwanka amenye. Mutheburu ACC wa Tigene Central Steve Ogola amona DCC Jack Chorienye bawite bakabwithio ro kumbeka uchira arimi amona nje ya mututigere bakomba kwithira bakiona kioto kio. Yule mwizi ambaye anakuibia anajua mahali umeweka kile ambacho anatafuta na anajua njia atapitia ndio usimuone, si ndio? Wale watu wameiba kahawa hapa si wageni, ni vijana wa hapa tu, ni watu hapa. Nasikia kuna mzee amesema hata kuna wanakamati wanatajwa, ni watu hapa. Hii ni inside job, sababu naambiwa wako pitia kwa gate, sijui alipitia wapi kwa vichochoro kwa mtu huko. Nani alijua hiyo njia kama si mtu hapo ndani? Nani alijua hiyo njia kama si mtu hapo ndani? Kwa hivyo kelele tutapiga, itasemwa kwa baa, itasemwa kwa soko, itasemwa wapi, lakini ukweli tuko nayo na tumeikalia. Wizi ya kahawa ambao ilifanyika hapa tarehe 2 ambapo hata watchman aliwawa, bawabu aliwawa. Kama wenzangu wamesema, wao ambao waliiba kahawa na ambao waliua bawabu ni watu wa humu ndani. Tunasema kikulacho nguoni mwako. Ninyi ambao mnasema ya kwamba kulitokea wizi, kumetokea mauaji na hakuna kile kimefanyika, si ndio? Ni kweli hakuna kile kimefanyika hadi sasa, sababu watu hawajashikwa. Kahawa iliibiwa Kiguchwa na watchman akawawa. Kwa hivyo ni lazima tutafute hao watu tuwaweke kizuizini. Sawa sawa. Kumatia nimbe tanda mzimuturia wa thirinja ibwega nuntubwa riboti yenu na tukithina mbere na ndero chetu na regional commissioner wa Meru watanite na kurubanjori ncheke ibethere tubakina mbere kwa bakirutha muchemano na agaro ni anjori kengo kwariria thina kathumba rejethere twikina mbere kwa iwe kujirwa chikonenie na minda ira yethere twere gati Katharaka na kaunti ya Meru tuburende ukwirigirwo kaina mbere kwa ukionekana ngerekana ya gutura kumania na thinino cia minda chitheretwe iye kuyagirwa. Pambere marieto kompeta wa Linus Kathera national chairman injury cheke council of Rondas mbere boru tena kuirwo kunene ki regional commissioner na timu yake county commissioner wa Meru na county commissioner wa Tharaka Nithi bantu kiria dio kikenda kana mantu kana kuwirwa ko kunene ni kwithirwa twina mwene tu heshima ejete kuona kurubanjuri kuchoka nyuma ko bomba mantu ya bayankana baya tukuria no na twaria mantu amaingi turi akuru na tongoria bonde bathirikari tona mwanka yo Tharaka na Meru ni yubati kuritwa de akuru ura banjirie kurita kenda tuthiata Ogongo commission nuntu akuru banjuri bamwe bo kuona ibarikire Ogongo commission na ne baritire myanka yo yongo yo tone Ogongo commission nikatokuwa mwanka yo Ogongo commission no thiatwe ne kenda kwitha kutina andwa ate Katharaka Nithi na Meru batu twi muntu umwe kuma miaka 850 itu mwempoa twikuya twithe twakelukira egero ni arora twayabu amo baite bo bange bata kura
ni turiwa tucoke nyuma wara twari twithe turi antu bandemwe na tutikwenda mantu a mwanka yu ikura chuki turenda mwanka yu yuthia togo commission ura baritire na ara batierire yucokerwe yukiluke mwanka paki na araura na twawatanira u kuma rindi ugaita ciata ciukumira mantu-ini yau na katukuromba kinya wasiri wetu ki bwana Mithika Linturi na kindiki na kome tucemanie nabo kenda twithirwa turi tukiaja mantu yamwe turi amiru umwe nontu tutikwenda akuru beya banjiririe mantu baita beko vishuisi ni muntu riko ganoriko nontu batu twende twiba miru imwe na mwanka yunde na aki yukathia atwa urayo bati kwithwa buri yuri na mantu ya munda ara yukethia yuri wethore miru no kethro ri mundu wa kuthima miru kethro ri na yo thethara kathimwa kwo kutena andu kwithwa woni kutukoma tweta karani babe karani nika muntu ari mundu ne wake nontu na aki nontu mukenya na aki akudia antu ondara bati kwithwa ari katugwa mantu ya miunda nayo ugaeta muntu batu turi akuru twe tukakisha muntu akuthima mundu wake ayuri ethi mutharaka ethi miru ari athima miru ethi tharaka na mwanka wake luka yithira ende to mantu ambere imwanka yokiluke yore kyo kiluka mantu akuthima miunda muntu athimiro akethira ari nikenda tutethira tukitwe na mborwano tharaka tukiwa twiba tharaka thai kanthi ukura katuwita onto batu onto unipumete Egembe North thai twe mutua te sub county njaru no katwetete nara tutigwo gutuma mbetho ante mumiru wa Egembe North ka kinya wa Embe South ende katukuromba antu betu ba Meru twethiro twe kintu kimwe na tutikwenda buruburu bura akorwa njuri twawatanira ote mantu ya kuruvania antu renge mwanga twetere mwanga yari to kumaunio antu bathima miundo arakethirwa ari katukuromba antu betu gaeta wethera na andu nwekari na tuwatanire na machivo yari kuo na antu bonthe ba Meru twethe tukiwatanira kenda tumbokuria Meru etu tutumba kwetha tukirira mantu yekuo kya mumeru mwenzangu ni kwa mpano no kwa naye Embe North itwake na boro no kwa boronge tanto no baria bakora no ye ura no rwane no ni muntu mwanya lakini woni no rari mutharaka na mumeru iri tore kuriu katukuromba batwe mwankarende tuketha twe na vikao na county commission onge vikao na machinane tukiaratia na anto twebarutana ni mbibe byongwa kwetha wonire mumeru nawe mutharaka uwe mutharaka ndio na ndi mumeru mutharaka mutanotia mumeru mutanotia twethe kintu kimwe na kintu kimwe nikyo kubati kwetha twe na kenda twethura tukubire amani nanga kuromba wa muntu akethera ari ethera akiromba thiri twethe twe na thiri ndene community yetu ya Meru na Tharaka ni buto mukete jamani na arua chairman ana arabo ankene na ndo bate ya Meru na baba ingi baba kwethe abema iva ko tusinyana kambu tonto batu twakene na isiolo mbaunda isiolo na antu au kinyame ankere ibati kwethira kuo mnya batu tuna mwanka isiolo na Meru no torenje no commissioner ya no ro meretesta izani yonde tukara kinya vikao na kinyabo muntu adrake minyani kwa Meru are ateka tukuru ya Meru ethere kwake na onge ethere kwake na niaki mukenya kwethira ari endu ethe na thiri kinya kethe muborona ka muchumani ka muturuka na bati kwethe na thiri akimenya kuntu ko ni kwa Meru na kan kuromba bana county commissioner regional commissioner muntu yakethe ni muborona bwega tukithina mbere na ndeto chetu na ati mwana wa ukurobo mianka iri na kwerekana gutewa ntere chiga koromone mutindo wa kangangi rukirirwa emunthi na ara kuringana na riboti ira yithiritwe tukinyira na ati Shibo wa itura riru Margaret Kairo na yithiritwe kujira karikariri na arende kinya antu bethiritwe bakiuru gutigira ati batiata ana bago kinyoka ya kwithirwa ka bare mwane kubamenyera Marieto mbeta Purity Kendi Kaburu mbeta ndi assistant chief ndene iri eje mwiteria na rwiki makoro ukirirwa na rwendo kire kuringirwa thimu
yantu bejete gutwira kithakene giki bambira kana gakurira kithakene mbumire nja na rwero nkari ura nkari ndeja kuona kana kauga kurira kithakene ngikinya ndatirima ima ikana gakaeje kena kwimi akairio indomire gukajukia na tutombo gachwira no kira kiomba kuria ndachoka ndeta munene okwa jawe Chief Margaret mbito wa Margaret Kairuthi Gakubi ini chief wa municipality location indingirwe thimuni assistant chief wa Mwiteria sub location ambira kwina mwana erwa gutegwa Muro na ni uma tukweja mwana ari aja na itukurigara imuciari uria umiririe kweja gutana mwana na aja Muro kankuromba antu baraba kuona mwana uju nuntu imbije no mwankethirwa na arakara na muciari fulani nja fulani ntura fulani kana mutaene fulani uria ukumenya kana gaka ituko muromba akinyo ofisi ya chief ya Mwiteria area kwa municipality location ikenda ngina wa mwana uju omba kumenyekana na achokerwa antu bao ikwethirwa thirikari ina reforms ira ikuthithwa in the next 10 years ana batithirwa baike children's home kwa mwana uju atumba kujukwa ikwage children's home abwirete guchokerwa antu bao nturene yao agakurira nao bitagwa Reverend John Mureke ndimutumirie ndene yetura riri ka turigaritwe ni gitendo kira kithithikite aja rukirwa na arua kwithirwa mwana arokete gutewa mbere maingu chokeria anene betu nkatho chief na assistant chief no nturia bamenya report ye ibejire na bomba kushughulikira mwana uzo kwa uno ntuba gitumi giki inkwenda kumeneria gitendo giki kya ekuru we wamenya mwana waku ati utumbana nawe tiga kwenda kugia mwana njoke mbuge kinyoke thurwa wina thine kari atia ibo buthuku muno guta mwana atitherwe na makosa mwana ate abulaga baruga nikenda agachia aciarwa iwo bangaga gwe kamenya no kwenda mwana na ndikitumikie kwenda kwa mwana ugwe arafu ukamuciara no ugachoka ugata mwana imakosa ya manene muno mbere ya antu mbere ya Murungu na kinya mbere ya ntura yonthe kwa muntu akathithio wethirwo te kwenda mwana ukenda kugia mwana no ntukwina njira nyingi cia kurigiria kugia mwana karote nawe wethirwo no itikiriria kugia mwana yukia mwana ku no mumenyere no ntuigwe wendete iboyagana no mati ukaya kwethirwa no itigiria kuona mwana iboya ukaina mbere kwethirwa ukimumenyagira akari na memba baroje rwakirua bodi kuma nterecia ntumburi wadi ya kibereche gicigo bunge kia bodi bethere tubakina mbere kwa bakirotha gikaro gya kwariria mantu mwanya makonenie na roji ara bethere tubakina mbere kwa bagitariria mantu mama kiri mushemanio oyo gakiwa mutegi na kwa mushemanio ni oyo kinyawe neta na arwe nonto bamuchemanio jora twetine MCA wetu bwana Jakubu Mwirigi omba gututethia manto jegi roje batu ntumburi turete akaba roje muno roje roro twekirero robure iroje rutakongana na rwena thene nyinge no tukore ara twekirero roje project becha ciata ciathirira twa thirikari akina ndi mwashimi wa Mwirigi akwambija atwira atucwira baibo na nandi kira turemerete ni ora tomba kunywa roje ro nonto anto batakomba kugura shemba kwa kashemba nonto eria twena miaka 5 gutaura kwa unanderera project ekuga tweke to litangiri thano amemba baremwa ni mwashimi watu Mwirigi araugira kaja atwakire shemba yu na no twaona tukeneta muno twakirwe shemba na twera project igatureia na ndi twakirwe shemba na kinya matangi tombe gwakirwa matangi tugenda tumenya kwendelea na ngugi eu alafu tukaigua antu baroje na babo shama ni bari twira turite 5,000 antu atwikia tubeca tu kwa cukuru na nda tukenete muno no 5,000 igatutethia twikie tumwe cukuru inge tugure nacio tupempe no tugweto tutiriga kinya kura no ntu twakirwa temba cia tukinyira batu tukethira twi sawa no ntu tukaigua bubwega na kira twatinda kwariria ni ure antu bagakinyirwa ni roje no ndukuma aria roje rwa fandi thirikari antu bairi batomba kunywa roje na njirentega no ntu niombeje ciathiririre project itomba kubekira roje na recently trombete kubatethia na mebaibo kenda bomba kwinjira roje rwao bomba kunywa roje soonest possible na icyo twatinda kurikania na tukona challenge imwe rere nene ni distribution chamber
chambers na tugwitikaniria twinde kwa kauli moja twakire bakirwe chamber gukurukira ward projects na pombe kunywa ruji na mpui ende project ikabaria maguri ja gwaka chambers nontu eu ni the bone of contention tutiomba kubakira chambers bachoka project ita na mbere kubaria mbecha nontu utethibwo tukweja imumemba tukwa ti atongeria bale wa twaka chimba na bale wa mbecha beta kurea mbecha na tugutethaia mutongeria mwananchi ainyi so that is what we have agreed na twauga twinde tuye chimba chia marked na chiambiria gwakwa soonest possible twina matangi ya tu propose ite gwakirwa na inya jo tutetherwe twakirwe kenda yomba gutetheria distribution ya ruji ruru kuma twathiria distribution ya ruji ruru anto bete twi consolidate kaire tugachwe project ingi ire gatethia ntumburi Iboyaga gatuthi na mbere na ndeto cietu na kuna arakire kiatho kia kuringiria the wa MCA wa Botho Gwichi West Patrick Muthuri siasa kathombe bethiritwe bakina mbere kwa bakiaria deni ya mathiko mama nara bethiritwe bakina mbere kwa bakimenagiria maandamano mara methiritwe makina mbere kwa maikuyagirwa Nthiguru ni ma rutero gani na thirikari ma azimio la umoja kiuga maandamano mama utie na baita methiritwe mari neo Jeff agituma nowe na ripoti ino na bwatongeria bathuri na kura na batithuri na kura ni bonenie kuregana na maandamano ja kuendelea ja Nthiguru ya Kenya na kinya kuria Meru gutiga guchitonyithania na maandamano jaja nikenda Meru ikendelea gukura bali tijaja kirikugongwana ga kuringiria muithe wa MCA wa Nteto Patrick Muthuri ne areno akirikiria Njuki Mugambi akuga nikenda gukaria murimi wa mpempe mutu ijwithira jukenderea gwitia twena tuti kwandamana tuthuki na inya muno turigwa antu bakiuga mutu jwe na metoko manthu no turi ma mpempe turuga mutu ijwi tie gwitia no the first time turuga mutu ijwi tie gwitia no tware mpempe tutura kugorerwa mpempe ya shiringi 2,000 nkunia na haro turende 6,000 na ndipo turajwe na me turuga kwa ajili na haro samaki ne na me mutu jogete atia aturitie atia tukiaragwa mutu jogwitia ende tutuga samaki ne na me na haro samaki ne na me tutukugura samaki no twigwata goruje ne tu ukienjara ugitaruje ne tukendwa samaki 300 300 negwatiro jene batu tukarema mwanka tukedia mpempe shiringi 20 kilo na nukuona tukiumara tukiandamana atuthukimetwe kana atubui na tukiuga mogomo batu tutekujwenda atutaki demonstrations pa nare gojitule ale diba ngombe mono jande mure duwa ngombe munene mono de muringo majani ngaiga manto ya voka bati kucheza na kibanga na ara majani ne ngitema majani kana ngituyagira ngombe nkinya babo kona bakiuga mutujogwe bamoja bajo akinya siringie kana batena mbete ciako because it don't work akiaria nawe Gideon Kimathi Mutweri manto janke thiumba kugitika katikati ka Raila Odinga na William Ruto tuja maandamano yajarirua woni kwa yentu nkuona tutatiza kindogo ukarungama kindete uga ega twita maandamanone na ingo chokia nkatho muno nontu Meru guti maandamano jarathigwe nontu mwinge jore jambio kea na batu tutibia boa ethiara mienu boa ethwa boraga boa thukia machukuru twairwo thwathukia maobici jetu wethira urekia wairwo tura mutano nyakweri itho watura mutano nyakwa mutwe ango kwira nama antu bara bari iguru naare rira Raila Odinga na William Ruto bakamua kwaraniria kutoa chiao ga kuringira thimu akuria rutha. I want to repeat na ndi support William Ruto number 1 ende ango ndo kwira ntukwira bakamua kwaraniria no ntore on the thiri tiretairwo na ara street ine thiri retairwo methene na ntukwira bakamua kuringanira thimu gutoa chiao ga kuringira akwira no nturi support Ruto muno
uru support Raila mono akuria na Nteto aranirie TV na twinde tukagitate ure oturire mutano ngina kiongo no gatigwo na kionje kiao ariku ure woragire muntu wao nontu bwantu ba no gatigwo na kaburi ariku. Nkiripotera Meru TV kuma Central Imenti kaunti ya Meru bita Jeff Wagituma. Iwega Jeff Wagituma nontu bwa riboti inu nyabwathithia bikibiki baraba uyoritwe ni muthuro kuma Mutuati rale bethere tubakina mbere kwibakithongagera nyomba emwe kana muji umwe wa uraba ugete imuthuganirwa intobia wamba kana bikibiki nicio wamba cithiritwe ikiona kwithwa wake rabethere tubakina mbere kwibakimwira Sara kumania na ontubo mukiri wa Nkonja nawe na riboti ino. Ati bikibiki mwena ya Mutuati ni baithukirite njemwe ya Njoeri Ntamuyuni na kumiringa kibiriti na kwithi nyumba ciawe hamwe na utemanga roro awe rira bakiwa ati bikibiki niyo ciyairwo okaita kokaita rira nwe Njoeri akiaraniria na andiki ba Nteto ni ikanirite na kwawe Nteto ise kwa bikibiki ni ciyawa na kwithukire njewe akiwa ati akinya kuntuko na nyumba ithitwe no ntobo kwithiriri barabarene ira amba betha betumira na ibarabara ira yathukene kumalare muka Mutuati na kuwata barabara siotonya maturene rira akiwa untubo ni borumena neganda ringiro ndi mundero nyumba ko yana ndegiro tuko ndi menko mami ni ndero nyumba ko yanda aturang utura ndero manyumba ko yandero ndero ngane anto bikibiki batura ira baba turana barabara eba ya bikibiki baturire takailενeka na batemaro ndenko no to batemaro ngi chionde na kwethwa nyumba yate otukanyo bikibiki si waje ko ethi nyumba to chuluiso bikibiki ndenkori na taba kwethange nyumba kwa no to tebiri yakuo na ngankarete mire kwa remombo mpaka wethwa ndegwo nke nkaithi nyoko kura utebinge biri yakuo nombi kaela ko ngoka wo kona katugumera nyanto baingi ninka o gugumera kuo ndeme anto bau manto yamo yaba kubwethi aterekere kana uteginya uma bakuthia ta nombi bikibiki uteginya yuguma akinya laini wo hukuma te laini bikibiki kaile ka theri ote bikibiki chukumirao ni madharau tu bana yona ateka kwende kwe bikibiki ukarua laini kariu Oriu kiria karibetura ri batongoretu ni mwituru wa Mauteangai Pastor John Mugambi ni bameneretie karikari rira bakiwa ite bikibiki batiwati kuyukia tali njarene cio itomi baithe nyumba kwe bikibiki ikwijirwa ntore nondo ntore ne thogete kuma kwa nderi mbere arora mwanka Mutuati arora kuni kuthugite na bikibiki cio ni cieta lakini ciena mere na gailaka tia kure mwamba omba kwethera areo ororia ndene nyumbe ko kinya thiba ethire nyumba ibabwethirie kintu giteaki no nto batosungusite manto yaba minya kamili a untu boburi kuni korombo ntu bondona kinya eteti bikibiki ibabati kwethera bakyo kesaria na baeta sariene no nto no babwethio ntu bote kwaira araba bobaterie na beto baba bikibiki koyokasia yani saria mikonone ni babati kwethera basungusa manto ya no ntu nkuona saria tukaendelea tukario ntore gathuka na kinya ndiguru tu gathuka angwa yate manto amega ya kugithiria muntu nyumba ye na tionke njirene na teka kwenderia kinyamba kugatua nuno kabaita bagitha chibongo kete njirene na teka kuyamba bari ya kinya muthie bakuromba kioto kionekana veto mantu mwakire thirikari ne bati kuoya kino ntoba nyumba kwa kwethwo theri na ndiuzika bikibiki ndije kinya wete bikibiki oteginya mwono koria ko no enwo wiro na yete bikibiki otegi babati kuoya tuwe okaria kesi bikibiki ene bikibiki ba ngari woti ba watu okaria boriji ende mara nto ya manto ate kuboma kwetheria muntu nyumba nto Nkiripotera Meru TV kuma Mutuati Gembe North mbita mukiri Nkonja. Iboya nuntu bori botinu murithiri wa Meru TV na mononka tho chimwanya nuntu wa kuina mbere kwigua uri kionini ya TV yaku kuraithira Nteto cia Meru TV Ugoro tugakinya muthia kwa maratu kubanganiretie Ugoro boy munthi ethira na kagita kega kawithire ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi.